Gai Kisti tak thui tongo. Mokol Kisa ram prokha. Mia kate orang proi tongo na. Tini ha bukap kana. Amba seberisin dong mono bapri bau. Kisti thui tong thui. Gai yang sosalia guys. Bono thutong aram kai. Sorry bo sem tong bolumai. So gai bios rok norok tano sungwo comment no Kisti ni next treatment tamo gai operation rok bupurung no gai norok direct din baba ni khukte khanani gai bini operation rok ring no tamo treatment next treatment tamo Kisti ni sai khana ni Kisa operation ongya gai ongnai bolo dukhai gai tabu sakang kemo ro jago tabu next kemo final mas ni 9 tarik ko kemo tongo Mars ni 8 tarik ko blood test khainai gai 9 tarik kai kemo ro na yaro gai to o February 7 tarik ko kaise kemo ma khana February ni o Mars ni 7 tarik ko kemo ma khana kaise 9 tarik ko se 9 tarik ko kemo ma kha o ara 9 tarik ko sene तो 9 तारीख को मार्च नहीं मास से एक बार एक बार गए नरावना बहुत तेज हॉस्पिटल फाड़ी हिंसा हॉस्पिटल फाइदे ही माने मतो आरो नेक्स्ट केमो 9 तारिख आव पैखां के जों कय तारिख मा थांनाय नगो निहा हॉस्पिटल ता फाइने मासनि 9 तारिख आव थानाय 9 तारिख आव थाना 8 तारिख आव ब्लड चेक खायना थानाय आरो 9 तारिख केमो रना थानाय 2 दिन मा लायसनाय रब लगेला ओमफ्राय जों आरो नेक्स्ट केमो लानानै बागै जों न कनफार्म खाय मासि बानाय